دما خوش به تماشاوان هجا ام دخلك کنوج برنامه آنیرین ایرو جاره کدن لپیش بریونه. تماشاوان هجا کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستا کردی که لروجاوای کردستان لباجار قامش لحات الدارخستن که اوج دیروکا 26 نیسان 2025 بو هات الدارخستن. جبون آویجی لویده که کمیته که هاتا آواگرن جبون مجارن یکیتیا کردان و دستکفتی نوان پاراستن آوان دستکفتیان کمیته که جبوه که هاتا آواگرن. جوه دمه و حطانها که افصاله که لسروی کنفرانس هان در باس بویه هینا گاون بربچاو جبو یکیتیا ریزا کردی و پیک آنینا دستکفتی نوان هینا گاون بربچاو نهاتن آویدن و گاو بگاو بگرانی تین مشاندن تماشاوانین هیجا. جبو که ام سدما وی درنگ ماینا هان ناس بکن و ام ناس بکن به چاره جوو وان مجاران وی چبه امی وی مجاری با اوایی که برفره به میوان خوره نقاش بکن. نهال استودیو لگل آمده پروین یوسف هفسروکا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده و هفسروکا شانده کردیجی دمات باش به. گلک سپاسی برباش. بله برز پروین پشتی در باسبونا ساله که لسروی کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستا کردی شخوا کمیته که هاتا آفاکرن تجیوکه هفسروک تجیه خواته دناف ده دیگره گلو دوی ساله هانده و پشتی رشر ریگو حکومت دمکی لدجی روژاوای کردستان داده سپیکرن کارو خباته وی کمیته هاند چه آسته دیه؟ سلاف و ریز سپاش بو بخوندنا و شبو في برنامج راستي جي ام دروشكي جلكي حساس درباز دبن بتايبات سوري ام بيجن جوهرتن و جوهرتن كود سوري ده هاتنا تشيكرن و هاتنا هتشه سر اقتدار روجف گشتي هاتا جوهرتن جبو يجي هم كونفرانسي 26 نيسان هاتي دامزراندن ام بيجن خالق و لسر هاتينا اريكرن ام بيجن تايبات وثيقه كي هفباش دركت دوي وثيقه ده خوسته كن جلي كرد دالين اجتماعي ده دالين توي ده همه بزلالي هاتنا ديار كرن هاتنا ناس كرن ايدي كس نكاري بيجي ام نزان ايدي كرد چت خوازن يعني جي ارمان جي كرداش بو سوريا كي بيشروجي تشيه دوي وثيقه ده تتكاري بزلالي بحمو خالن خو باش نيرينا كردا تشاوكو بمافين خو بهبونا خو لكيلكي مافين جلين سوريانو جلي بيكاتين هريمي گشتي ده جبوان جي دوي وثيقه ده زلالي هاتي چيكر جبوكو ام بكاربن هم ولاتي كي راست سوريا ده هبونا خو وك جلي كرد ده ناز بك ارمان جماعه كمين كو ام سوريا كي ديمقراطيك ده نافنديج بو وك استراتيجيه ما اساسي لبلي بهاتنا هتش بريباز وكارو خباتكو ده مشاندن كو هرتم اصراراوي بيك الي بمركزي بنافندي سوري بريبه ببه دوي دريده ايرو امبيجن حمك خباتي تنكرانجي هلوستي كو ده ديار كرن او خوستكين جلي سوري بالتمامي بالتايبه جلي كرد روج بروج ام دبینن نای پیکان یعنی دشبری ویج بو یجی ام وقت جلی کرد به کنفرانسی به تایبت به درخستنا وثیقه ما اساسی وی کو ام بکاربن یعنی او شانده چی به راست راست به حکومت رناف دیالوگ دانوستاندن دبه ما فی جلی کرد افن به دانوستاندنا خالق دبه خالق نابه خالقی تیگوهرتن به دانوستاندن ده دگهن چاره سری ما نیرینا خدانی لی نیرینا حکومت جی گرک راستراج بو گلی کرد بو شانده رپار ببکه نیرینا کی هفبش داوید در بکه بلی جي دامزراندنا كونفرانس راست حكومت او شاندا قبول نكر وكونفرانس ردكر بهالوستن كو ام بيجن توند هم احمد الشرع سروكي كوماري وهروها دولتا تركيا اكو ام دزان ببرسبكتيف وي كارو خبات دكي حكومت شاميجي اف كونفرانس ردكرن و جلكي كبري خستن كري بهزب بقوت بنيرين وباستراتيجي بيرغبي جلي قبولنا كن دخل اندامي ويش قبولنا كرن يعني دماكو كونفرانس قبولنا كري حما انجامي كو جوي كونفرانس درب كبي نبلجي ونجي ام بيجن شانداكو هاتي دامزراندن ويجي قبولنا كي هرتم استراتيجياوي سر پارچه گلانه یعنی چاو ام بیجن گل درزی پارچه کرن و درزین کل کلکی خواب واره آنینجام خواب ام بیجن واره دانوستاندن چه کرن خدمت خود عینی کذالک ام بیجن دو وقت ده ساحلی انجی ام بیجن علویین کل آلیوی طرفداری ویمون آنینجام خواب و بواره ام بیجن ما فی علویا دانی قشکری انجی ام دکارم بیجن وک سروکی کماری کو همه گلان ناف خود احتیاطی که به رنگی نهات دیار کرن لیبلی کردی کو از دو خازم بپجرینم عربین کو از دو خازم بپجرینم درزین کو از دو خازم بپجرینم وان دو کسی کو نتوا
خو تایبەت ناپارێزە دixwaze wan hilbijêre ji bo xwe. Jinetewê zêdetir nêzekî hişmendiyê wê bin hişmendîkî koledar hişmendîkî bin emre û iqtîdara wê de ne hişmendîkî bîrada gelê xwe birêve bu yani bi mesaliha ez Kurd dikim rast e bes ez nenav tevgera Kurdî debim ez tenê em bêjin ji bo bercewendî xwe di kursiyekê di wizaretekî de bigirim yan jî di mansibekî de bigirim yan jî ez ji bo xwe ez li Şamê derî digerim wan Kurdan nas dike. Ne Kurdê ku di nav gelê xwe de bê ev 13 sala şûreşê dimeşîne ev 13 sala êş û azar bi gelê Kurd de dayê meşandin bi gelê PKK'yên herêmê de tekuşîn kiriye şûreşekî demdirêj dayê meşandin bûyî gelê an jî wan kesayetê ku di nav şûreşê de rolakî û misyonekî nav gelê xwe de û dikarê ku êşa gelê Kurdî yan jî êşa gelê xwe rasterast parve bike û mafê wê tekuşîna ji bo pêkanîna mafê wê tekuşînê jî bike ji ber zane bi çi bederî hatine danîn lêbelê Kurdê ew dixwaze bi hilbijêre wan dipejirînê wan hevdîtina çêdekê ji bo jî şanda Kurdî em bêjin li terefekî ma û danostandin û diyalog di terefeke dîma danostandin ji ber di destpêkê de danostandin em nabêjin ji asta tunebû ji binî de tunebû lêbelê destpêkê de em bêjin danostandin di aliyê leşkerî de bû bi pêşengiya hevalê mezlûm de aliyên eskerî ew karekî xebatekî waye belkî ew ne girêdayî xebatê şandê ne ji dema damezrandina ev şandeya han tu hevdîtinê we bi hikûmeta demkîrê çi nebûye ji ber red kir qebûl nekir yanî ji destpêkê de qebûl nekir danostandin hebûn lêbelê danostandin bi rêdarên eskerî de bûn bi rêdarên rêveberiya xwe ser de bû ji bo van saziya em bêjin çawa rasterast wê bê tevlî hikûmetê bibin lêbelê nûnertiya gelê Kurd em bêjin ji bo çarenûsa gelê Kurd ji bo pêşeroja gelê Kurd ew bixwe bi gelê Kurd re parve bike ev hevdîtin nehatine çêkirin berûva jî vê gef û êrîş û rojane em bêjin hilwestê xwe hê tund li ser gelê Kurdan e pêkanîn heta ku em bêjin ew êrîşin mezin ê ku li Şêx Mexsûd Eşrefî dest pê kir û pêla xwe heta Rojavayê Kurdistanê anî ev hişmendiya hikûmeta Şamê ne hişmendiya diyalog û danostandinê û em bêjin bi hev re karkirin û xebatkirinê li gorî we çima ew komploya han li dijî gelê Rojavayê Kurdistanê da dest pê kirin ku ji wexta ku hikûmeta demkî hatiye ser desthilatê şandeyên me bi hikûmeta demkî re danostandinan dikin çima ji nişka ve êrîşî van herêmê me kirin Yani em nikarin bêjin ji nişkî ve hikûmetekî ku em mejiyê wê baş nas dikin hişmendîkî ku nikare rêvebertiyê bike bi zihniyeta desthilatdarî bi zihniyeta ku ez ê serwerim ez ê hakimim û siyada Sûrî biparêzim û ez ê xwediyê gelê Sûrî me li cem min ferq û cudayiya Kurd û Ereb û Sûryanan nîne ez hatime ez hakimê vê welatî me û ez ê serweriya xwe li ser wê axê bidime çêkirin ji bo wê jî her tim rêveberiya Rojavayê Kurdistanê ji bo ku şer neîne herêmê xwe her tim di nav diyalog û danostandinê de bû lêbelê êrîşekî giran li ser gelên Elewî dan pêkanîn êrîşekî giran ser Durziya da pêkanîn û rasterast berê xwedan ser gelê Kurd jî yanî dixwazin îradeya gelan bidêşkantin ne bi îradeye em bêjin dema ku rejîma Be'ez hate rûxandin rejîmeke nû bi hestên û xwestekên şoreşê were ava kirin wê bi gelên herêmê re danostandin were çêkirin û Sûriya pêşerojê bi ger re were parve kirin û were ava kirin ne bi hêzekî bi tenê re yan jî bi yek nêrînê were ava kirin ji bo wê jî hikûmeta Şamê bi vî mejiyê ku yekalî tevger kir hêza gelê Kurd hebûna gelê Kurd yekrêziya gelê Kurd qebûl nekir û nas nekir parça parça kir ji xwe li ser siyaseta parçebûnê xwe dameşandin û di wir de jî em dikarin bêjin heta astekî baş jî serket çûndina hevalê me ê ku şandê em bêjin hevalê me ê ku mere şandê de ene kesê tenê ew dewet kirin dema ku hûn dixwazin rasterast gelê Kurd bibînin nûnertiya me heye nûnertiya hevbeş heye ene kesê jî hundirê wê de ye û peyê de jî nav de heye vêdekî ji xwe ene kesê jî nava vê şandeya Kurdî de ye çima taybet wê dawet kirin ji bo yanî me got parçebûna gelan dixwaze naxwaze gelekî birêxsin ji ber ku şande em dikarin bêjin zêdetirî 90 sedê gelê Kurd ew çanda qebûl kiriye ew şanda pecirandiye ew konferans qebûl kiriye heme nûnertiya Kurda hema dike yanî em nikarin bêjin serê sedê sed lêbelê serê sedê nod jî
نونرتیا گله کرد که و گله کردن کو لسر قادا روجاوای کردستانی لسر قادا سوریه ام بیژن نه تنه روجاوای کردستانی حتی کردن حلب دجی خود ناو دگرتن کردن جرابلسی کردن عزاز جی خود ناو دگرتن کردن شامی هاتبونه وی کنفرانسی یعنی کردن سوری ده به هفر یک اراده افشانده آوا کردن دما کو افشانده بری خود ده شامه تمثیل اراده پیکاته دویمین اکود سوری ده جیان که جبوه جی به کتله کی مزن به هیده کی مزن به قوت کی مزن ده چی ویدری نه نونرتیا دماس به تنها خود چه مزن نونرتیا پیاده ده که مزنی کارم بیشم از بردفکا شانده مد به تنها خود دماس چون لیبلی دما از حوالی خوی شانده به تمامی چونم هنگی ام دکارم بیشم نونرتیا گلی کرد کن ام جبو گلی کرد چونه هرتم بهانه حوالی مجی چیه انو دانستاندن چه دبون جدر ویم دانستاندن ده چارچوبه عسکری دبو ده چارچوبه اداری دبو ام وقت پیاده دناف ریوبریا خسر در راست یعنی ام بشکی اساسی ده آواکرنا ریوبریا خسرن ده جی خود ریوبریا خسر ده دگیرن نونرتیا مد ده ریوبریا خسر ده بحموسازیه و دهنه پیشنگتیا ریوبریا خسر مدایا مشاندن راست دما کوتر بیجه علاقات مج پیج ریوبریا خسر نینه علاقات مج عسکری نینه ام تنی ده مجارا کردی دما تنی قاش کرن گره که بشاندا کردی رو ورنی قاش کرن نبدی یک طرفی رو ورنی قاش کرن اف نهات پیکانین اف همین مجاری ادبیجم سدمن کو نه هرشتن کو شاندا کردی اکتیو به شاندا کردی د چارچوبه تنه ارکیوی به دانستاندن به حکومت شامیه دما کو حکومت شامیجی قبول نکه ذاتن و جمدی به بیکار و خباته به رغمی و کو ام او کارو خبات نات مشاندن لیبل جوینه ما دائمی هن دانستاندن ما دائمی بهورنه شاندنج دروتن ام بیژن خبات ما هفبشی کو دهندور دم دام شاندن ام بهور راست کارو خبات خود کن شاندم تایبت ام بیژن پشتی چوندنا هوالن انا کسی لشامه و گراوان سه ماه ام بیژن شانده به خبات ما کار نکر جبر کو طرفک جی با یعنی خوجی باشقه کرو چو شامه دیتو و به حتی کو ام بیژن پشتی هفدیتنا سیاسی پشتی بره ببونه نوروزی تجاره که دیسا به تناسری خوچون معنا خود توقعاندنه که ناف شانده ده چیکر جارک مناس کرد تنه چون نیرین گرتن بس جارا دو یمین پشتیوان ایریشی مزن دست وین هزهین دناف خوینا گله کرده هيا ام گرکه بولو راست به اراده دما کو تخوازن نوروزا کردا پیروز بکه تخوازه کردا ببینه نون ارتیا کردا به درباسی ام بیژن پیروزباهی نوروزی بکلی اف جینه بو دیسا جاره که دی به تناسری خوچون یعنی حکومت دخوازه کردا با پارچه بکه و ام جی دبنه طرفداری و پارچه بود جبو کو ام و پارچه بونه بدنا راکرن ام بیژن ام ریندن کو افشانده والا در بکه جاره کدی جوینین ما بردوام کرن آنها ما دوی دما داویده د جوین چیکرن و ام هین بردوامن به تایبت اف جوینن داویده یکو دوی هفتی دهاتین چیکرن نرخاندنه کی گشتی سال کی خبات کرتو کی ما یوان وشانده چبون ما نرخانده کو دسپی کی ما دماکو متنی ارکی وکر به دانستاندنه به حکومت را ما ارکی وشانده قلس کر نه تنی گرک حکومت ما قبول نکی کام جبو حکومت ما قبول بک دانستاندن ما گرک فراتر بانه هند آلی آستا کردستانی همجی ده ناف دولتی ده همجی ده ولات عرباره همجی ده ناف گلی خدا هم هفر کار بکن خباته بکن ندوا چه بکن کم خباتا چه بکن همجی چه نبوجبر هر مدگوت و دانستاندن چه ببجبر کو حتى ساعتين داويجي هرتم حكومات دقوم ده ميكانيزيك وهذيتن شبه ده ميكانيزيك شبه او سوز ددان وبنافرجي إريش دانا شيكرن يعني نه هذيتن هاتا بيكانين وبروفاجي كو امبيجن چاره سري بخوره بدن شرجي مزن يعني بوش إريش كي مزن إريش سر هريم مكرن وش خو ايدي روش هاتا زلال كرن حتى إريشن امبيجن ایویداویه به گهاندن اتفاق 29 چله اف روش گشتی دا گوهرتن ایدی خباتن شانده ما بجه خود خباتن کارو خباتن ام بیژن کردی مان ام دکارن آلی نینی وی رنگی بوله بله آلی ارینی ایو شانده جی گلک هبون ام دکارن تونه بکن یعنی به تایبت جبوان وی روشا ایریشه جبر کو اویکی تی یک ریزیا گلک کرد هبو کرد به همو هزا خو به همو پارتین خو به همو نونرتیا خو داکتنا قادا و ام بیژن تفلی سفربریه بود بلکه ام بیژن ریوبریا هنک پارتیا به تایبت ام بیژن اولو به راست تفلی سفربریه نبود ل تمامی گل
بحمو بارتيان خو بحمو هزخو بري بارتيان يكيتيا خو راسته يكيتيا خو افاكر و دي سجاره كدي لسرما وك بارتيا دا فرض كرن كو یەکێتی و یەکرێزی چارەسەریەوە حتا وان کلیانجی چاوێ گەل ڕێیە کۆ پارتیین سیاسیین ڕۆژاوای کوردستانی یەکیتیا خۆ ئاوا بکەن بتایبەت پشی ئەف ئێریشێن کۆ لە دژی ڕۆژاوای کوردستانی پێک هاتن لە گۆری وە ون vê peymana 29 çileyê a bi hikûmeta demkîre û ev întegrasyona ku an hat rê de yew pêk tê hûn nerîna we hûn çawa dibînin yani انتگراسیون ام دبیجن مدخواسته کو بری وی شری چه ببه اف دانوستاندن و اتفاق راست راست اف مافته اف سینورته گره که بری شر اف هاتما چیکرن به تایبت و اتفاق ده آداره ریه کیج اساسی بکو گره که دانوستاندن بردوام بکن به شاندا کردیره به ریوه بری خسره به ریوه بری قصدره قومیتن برفرق ورنه چیکرن و لیبل ما گوت اصرار رژیما هتشه کو ام بیجن به هزکی کم آنجی به وزعی بکه و نوت پر دیالوگی بکه او ارمان جوان ایریش افوج بوجی هاتنا سر اتفاقه او ارمان جوادانش کاند يعني هدف ارمانج تنكرنا اراده جلي كردو او بندي فرسندك بو كوفي جلي هانو فينا توا هان ضعيف بكن بشتيوي او تشتي خوستك خول سروان فرز بكن يانا ويج اداري بوقتا جو مظلوم عبدي الويد باحمد الشرع رونشتن الهف كرن سرهم بيمانان جرك جوي شقيت بكاسما لي اما حكومه بندي في يكيبو يعني حكومة سر شكاندنا إرادة من قد جي از لسر تكزكم جبركو لبرشافو يعني أو إيريش دماكو دانوستاندن هنا دماكو اتفاقي هنا شرج بوتشي إيريش بوتشي معناه خو يان إرادة وي لسر هزي وي لشكرينين يانجي أو راست تبلي بريارة وي شري قالي خدكي يعني إيرو أو شرن كول سر هرمي هاتي مشاندن بالدستن أم بيجن سروكي حكومتك كو تخوازي سروريا خول سر قاده بده شكرن آلي كيف أو آلي دنجي أو بخوش شريوان بيكاتا دكي دماكو تخوازي سروريا خول سر في آخا سوري بده شكرن تبي سروكي حمو قالي سوري تبخب دستي خو قالي سوري جي تندك أفي تشاو هفدوت بقري هفي تشاو هفدوت تشاو بسروكي من كو دستي خوينا من وزاروكي مدهن أفي تشي سروكاتيه بده أنجي أفي تشي ريفي برتيافي ولاتي بده شكرن جبوه يعني بالروشكي في رنجي إيريش دانا مشاندن اتفاقا بيستونه هيجله ريل بيشيا تنكرني كرد ريل بيشيا او شكاندنا اراده کو دخوازه تونه بكيري بيشيا بكرد اراده گله کرد خودی درکتنا گله کرد به دسکفتین خره بشورش خره کو هر کس جزاروکا حتی کالان ام بيجن جدای کان حتی جوانان هر کسی راشته سلاح خو او داکتل کولان خو گند خو ام بيجن سینور خو پاراست حقاسی برخدانی الهندرده برخدانی کی مزن جدر وی ولات جهاد چیکرن ام بیژن هر سه پارچه کردستان راست پیشگیری کی مزندانه چیکرن برخدانی کی مزن لباشور کردستان همو باجار و کولان باشور کردستان بو سرهلدان همو باجارو کی باکوری کردستان بو سرهلدان اروپا کردکی لکودر اروپا مای دلی ویش کردستان لید داکتا قادا و برخدانی خودی درکتنا روجاوا اف هیز و اف ام بیژن خودی درکتنا مزن هلیشتکو حکومت اشترا بیجی شکاندنا اراده نویرنگی إرادة كهية تنكاري في إرادة بشكينة تمجبور بكوت تبيرا روني وديالوج كشيء بكي أو بأرمانجا تنكرنا قال كرد وان إيريشان بيكاني لنزاني بقوي قال كرد للتواهي برشين كردستاني ويكيت يخو أفا بكن يعني بيكي يعني أوجي أنجامن أم بيجن كونفرنس وهروها أنجام يكيتي ويكريزا كرد يعني دوفي شريد إجدا تكسكرن كوج غيري يكيتي ويكريزي تجاري دي تننا يعني دما يك من امي سر بكبن و وقت بيجي البرچاجي بو افشر ايريشن داوي دجي برچاوي ما بو چاوكو بو هلوستا يك هلوستي حما كردن كو دلي واش كردستان لدش كردار لدخه لقاداف جي ام بيجن لاوروبا بقرا لروجافا بقرا لباشور بقرا ايدي سينور هاتنا راكرن ام بيجن هرمن شر وهرمن نشر هركس وكب دوليهات وهركسك دليوي ام بيجن لروجافا ربو و مجبور كركو حكومتكو ام بيجن ما تندكي ما انكار دكي مجبور كدي سجارك دي وري بو في غرير روني و ديالوج بده تشيكرن جبوي او بيمان ام بيجن او قاس جرانيا ودوي اسيده
نا أمولو تشافكي هندك لي ننرن شر البيشيا أم بيجن البيشيا قتل عامكي مزن داسك نادن بو أشيتي شونا شر بو أشيتي شونا شكاندنا إرادة راكرنا إرادة شونا أم بيجن يكيتي ويكريزي بلاوكي كوم تركر جل إيدي برسفا خدا نه إيدي ري بيشيا بارتيا جدا برسفا جل أمي خديل في شورش خد در بكيفن أو خدي در كتنه كي خورت هاتا تشيكرن جبوه اف جرينيا اتفاقا بيستونيش ل دفير يا دنجي خالني يكو دهندري وده هاتي تشيكرن إيرو ته مقارنه بكي ام بيجن دسكفتين ريفبريا خسر وك ريفبريكي د حمه ريفبريا كردابو بهشمندي كي ديمقراطيك و بحمو هيفين تيك و تجبو شورش تبليبونا شورش كي كرد ام بيجن دولاتك ازاد ده حمو ام بيجن قيام خو و نرخ خو پاراس بو دابو چيكرن دابو آوا کرن ج قانون و زاگونه بگره ج سیستم اویا جواکی بگره ج پاراستن اوی بگره هر ام بيجن سیستم کی ریکوپک به همو اوای خو دکاری بو به نمونه جبو سوریا پیشروجه و سوری گشتی ج به وان پیوانن هاتن چيكرن لين جبرکو اف هیز ناخوازن سوریا دموکراتیک به اف هیز ناخوازن پرزګریکا سوری چاره سر به هلشتن کو ام بيجن درید پیشیا شری مزن هاتا چيكرن اف خاله ها کو دمته چيكرن ایرو ام تونا نبون راسته افشریها سرنکت راسته ام دبنا پارچک جوی حکومت ایروته دیالوگ به دولت ردیکه دنب حکومت هتا شردکه ته پارچکی و گله کرد کو هرتم هتا انکار کرن وجود اوی دوی دولتی ده نه هتا ناس کرن ایرو نه کرد بو رقم کی گرینگ دوی دولتی ده ایرو جه خود پارزگه ده دگره جه خود وزارت ارتش سوری ده دگره جه خود ناف کارن بارن هندرین ده دگره بو پارچکی جوی ولاتی يعني إيدي أمير راست راس بفي ولاتيرة وتكوشيني بده أو تكوشينكو إنكاره وبالشر وبإيريش المزن بقتل عامة بهبدورة مخاطبة بجفن أم بيجن تنكرني إيروبوا بسياسة ديمقراطيك هي ذاتها ديمقراطيك چه قاسی تذكاري در دور خود ديمقراط بكي چه قاسی تذكاري ت جل سوري دناف خدا حمبز بكي قبول بكي ت بكار بي قابان پیش دبا بيجي لبالي أم بيجن ام هرتم وارد بکن او مرد بکن برد کرنه و چاره سری بخوره نای چی کرن ام پارچبوناش سوری نخوازن تمام ام هیزکی سر عردی هنه اف هیزها گرک وری پاراستن لی سروریا آخا سوری جیبلا وری پاراستن ما دست بکی دگوتیه ام سروریا آخا سوری ام د پاریزن ام نه د بیژن کامی ام د چارچوبه روجاوای کردستانی خو پارچه بکن و برا پارچه دیجمه نه اف خواسته کی من او ام نابه چاره سری پرزگری کا سوری لی بله چاره سری بجلن سوري ره بحمو بيكاتين خو گرك بآزاد جيان بكن جبوي بوي ما بس گاون وخباتن كون هادوي چارچوبه انتگراسيون تته چيكرن چه قاسي جي كون بيجن گلكي زحمت مشادن اراده ما دخازن تونه بكن دخازن ام بيجن هر تشتي بكن بازار ده بتايبت مجارن اسيرانا مجارن وگرا باولي ام بيجن كوجبرن مي عفرين اسريكاني اجرسبي افهمو مجارن انسانين بري هنا فان حردو خالان جيجبو زختي لسر فبريه خسر بكارتين يعني بالتايبت اف هر دخال گرك بري هر حما خاله دمك حكومتك جدي بحكومتك كو چارسري دخازه ونيتا تريد بيجن حس النيه خو گرك راستراس دابا بيكانين غاوا يكمين گرك افانه مادام تبهز به زيره تا اتفاق شيكريا گرك حبس خواله بك او گرتنج بوچيه بريا دمك گوتبو امي حبس خو گشتي ميوالا بكنو ته اسيركي نهيلن راستا هنا جي او غافي هنهاتي بيكانين يعني دخوازي بو بكي وسيله ضغطه جبوكو برجواندي خل سراخه جبو روجاوي كردستاني بده تشيكرن يعني اف قرتنا اسيره حتى رجائيرو ام بيجن بزمانه كي مرند بيجي سوزاده دلي حتى نها ويسوزي خو بناي بيكاني اف د باوريا جلان همبري في حكومتي كيم دبي ام نكرم في حكومتي ده باور بكن تمام ام تخازن بالتره کار بکن ام تخازن بالتره وی ولاتی بری ببن ام تخازن ام جی ببنه بشک جه پاراستنا وی ولاتی ام جی ببنه بشک جه آواکرنا وی ولاتی ولات کی کو جویرانیه جه شر جه کوچبریه جه تالان کرنه خلاص ویه هشمندی کاتیت نکرن هشمندیانو گرکه به همه پیکاته را اور آواکر جبوی بوی خواسته که امیرو تبلی و انتگراسیونی نب خواسته که کو ام دخوازن پارچه بونه و حلاندنی و تونه کرنی و هزکی ضعیفه و هزکی قوت هیا هزکی سوری هیا گره گل سوری ایدی به هفر دسته خواه بکنه به هف بگرن و بکاربن سوریه کی نه بدنا آوا کرن دما خواسته که ابی و گافورنا آوت لی دما خواسته تونه کرن و شکاندنا اراده ابی
اف بخوره دیسا جاره کدی و دیسا شرکی بده چیکرن جبوی ام دبیجن اتفاق بستونه اتفاقی کی گرینگا دیروکیه و ام دکارن بکن بنگه جبو آواکرنا سوریا پیش روش بلکه نه هم خواستکی متینه پیکان یعنی او نه مطالب ما بو بتایبت وثیقه ما یا د 26 نیسان دهاتی امضا کردن هم خالقه اف مبدأ ما استراتیجی مبدأ ما کوم جه تنازل نکرد بله ایرونه بو ام دنافت کشینا ما دم مطالب ما انجی خواستکی ما دمدار بن یعنی امی هرتم و بخوازن حتی کو سوری نبین ناوندی سوریا کی کو هبون همو پیکات راست راز دستوری دنوی مافی منوی ناس کرن و تکشینا ما هر بردوام بکش بو خالقی مهمه اتفاقی چه ببه ام پیروز دبینن ام بیجن آنها دانستان تشکرن دیسا پیروز دبینن گاون کو هر گاوه کی ته آوتن جه رزداریه لبله اف گاون کو نخوازن با تایبت مجاره دیسا بیجن مجارن وگرا اسیرا مجاره کی گلکی به باوریه ده چکر اف يعني حكومتك دوجهه ام نكارن باوري بدنا في حكومته حتى انها حد جبوك او باوري تشي او باوري وري او بباوري وري شكاندن گرك راس راس اف اسيري ما ورنا بردان حبس هم ورنا فالا كرن اف زنداني هج بوتشيا دما كوت اتفاق ودانو سانتو بيجيب سوزك دام بهفره كار بكن بهفره في ولاتي بريف ببن اف سوزها دسبيكي گرك حالات انساني هم ورنا چاره سركن يكجي بردانا اسيره ياد دوي ام بيجن وگرا باولا يا سسي وگرا اولرا آوا کرنا وی ولاتی کو هاتیه بیران کرن مثلا بیجن هلوشای اف ولاتی ما اعاده اعمار نتهني ام بیجن د هرمی خود بده چیکرن گرکه همه سروریا خسوری ده ایکو همو گندوارن کو برماهی شر ده هاتنی خلاص کرن گرکه مساهمه سر دوره کرن او هر وها ام بیجن چند وی گلیه زمانی وی گلیه گرکه د دستور دوره ناس کرن د خباتن بیژن پرورده دوره ناس کرن جبوی ام دبین روزانه چالکی و خپیشاندان گل هنه کو او دسکفتیا کو ما زمانی می خون و خیال ما زمانی دایکا بخوینن و ام دخوازن بردوام بک اتفاقی ه سوریه ته آوا کرن سوریه کی نه ته چیکرن سوریه گرکه زمانی دایکه انکار نک نه تنه به زمانه کی ولا او زمان و بجاره بیت بخوازی بخوین نه خواز ام همبری ناسگن قيام شو وقتي دنا أمي فكرن زمان بعث الجيبة زماني خو بترسن يعني زماني خو فدي بكن يعني جتي بدي قبول كرن كو راست راست ضد مناهجي في ولاتي دورنا جبركو اسبارشك في ولاتي ما اسبارشك في ولاتي ما زماني مجي وري قبول كرن اسبارشك في ولاتي ما واولات نتهني ولاتي عربي بي جريك كومارا سوريا ديمقراطيك بانجي كومارا سوري بي تمام هون بيوا ديمقراطيه د ايديولوژيا ودنينه د ذهنيت ودنينه لبله ام پارچک جسورینا ام دخوازن دوی ولاتی ده انتماء امنی راستراست شبه جبوی کومارا سورینا و کومارا سورینه کومارا عربی سوری چما تتنی پارچه دکی عربی و تو بیجه هنجی هم ولاتی از چه هم ولاتی بیم که اف ولات من ناف خود ناده قول سر ناسنامه مدانین جمهوریه العربیه سوریا د ناسنامه ده د جانه ده همه گرک گوهرتن مادام شورش چی بو مادام گوهرتن و گوهرتن ته چی کر مادام اتفاقی و دانستان مادام تو وی ملت ناس که ته ته وی گلیره دانستان نه ده چی کرن پارچه پارچه نابی آزادی نابی پارچه کرن اف مجارگشتی گریدای شانده یا کردیه گلو شانده یا کردی کنکی هر شامی بحکومت ایرانی يعني اف اصرار ما كو هذيتن جريك بشاميره ورنا تشيكرن جبركو ام شام وك بايتخت خود بينن حكومتها كونها ايرو الشاميه او حكومه جريك جالي كرد اراده جالي كرد ناس بكي جبوي دانستاندن جريك دمك نزيك ده جريك وري تشيكرن اف ام هرتم وي خوستكي دكن واف بريا مكتبه واسياسيا كل بارزغا حلبي داي حسكي داين تشيكر مديسا خوستك دايه هر وها راس راس ديارو كنكو بريا ريفبريا خسر دائره علاقات تشيكرن بريا هفله مظلوم تشيكرن راس دعوه دكنكو بدمك نزيك ده اف هذتن رد ناكن له نادين نجي اف يعني اف وقت بيجي بباوريه ده تشيكر يعني دما كو ام بيجن تمامي رد كن تمام ام دزان ام ايدي هلوسته كدي تشاو بدنا بس دبيجن تمام راسته وام بدنا حد عندنا موعدك لبلي دناف انتظار ده صار هما دناف في انتظار ده درباس بوجبوي ام اصرار بكن كو اف دانستاندن ورنا تشيكرن واف دانستاندن ويريل بيشا قال لك مجاري بيش الرجا السوري ده او في وري فكرن شاوا ام جبو ما في قال كرت ام قاسبه جبو ما في يعني ام تخازن ببن الشركه راس في ولاتي ام شركاتيه راس امنا بارچبونه ونه دجمناتي ونه بچاوكي كيمبونه الهفدو بنرن ام بچاوين
ولاتکی کو ج آثار شرکی رابوی ام به هفروی ولاتی آوا بکن بوی خواسته که بوی مبسته امی وان دانستاندنا چه مش بوی مجارین می گرینگ هنه کو وی انتگراسیون تمام بکه مجارین دستورینه مجارین گریدای زمانی کردیه مجارین گریدای ام بیژن نقشری ولات یانجی ام بیژن سیستم وی ولاتی کو بری ری برن هبونا گلی کرد د برلمان سوری ده افهمجی مجارین کو ام به حکومت ایرانی نقاش بکن و يعني أبي إصرار أماكو أم وهفديتني بدنا تشيكرن وأد بيجم دي سجارك دي جرك أم خو بارشنكن چه قاسیجی کو حکومت شامی خوازی پارچه به انا کسی بتنه بین پیاده بتنه بین ادی بتنه بین گره کم وری پیشی بگیرن نونرتیا گلی کرد هیا او نونرتی مخاطبی راست لکیله که دکارن ام دکارن مرجعی کی کردی چه بکن لکیله که ام دکارن فراتر بکن ام دانستان خو همو هزن کردی رجی بدنا چه کرن یعنی ام تنه د چارچوبه دانستان شامیره دنگ نمینن د پیش روج ده گره که ام کارن هبشی و که شانده بدنا چه کرن بله تجي بري دمكية الأوروبا بو تويدا كي جوين بجلرو بآلين دبلوماسية تجوين دار خستبو الويدري نافروكا جوين تا تشبون ملتي الويدري الدياسبورا يتشدقوتن جبو فيرو شاهان يعني شخوا چوندنا ما خباتك دبلوماسي بو هناك موعد ماجستر دبلوماسية آلية برلمان دولتين جدر بون تایبت هولندا ما هفدیتن به برلمانی هولندی را چیکرن دانمارکی را چیکرن گلک پارتین آلمانی را چیکرن لکیله کیوی یعنی دوالیا مده جبرکو روشه کی گران سروجاوای کردستانی هاده چیکرن شرکی مزن علی برکی شری هاتیه سکنادن ای راست لی شری مستر شری کنها ای راگاندن ده بکار آنین جبوی جی ملت ما ای کنها ل اروپا جیان دکن مرق دکن روشا روج آوا پشتی وی شری و چاوبه افغانستان بت کیجان آستیدنه راگاندن ترینا کی کو ام هر چتی بپار و بکن بگلی خارج بوی جی مخواست کو لکیله کی وان هفدیتن می دیپلماسی ام لکو دربن ام بکاربن جالیا خو کردی روجاوا ببینن ور ما تقريبا بيجن هش جويني قل مدانة تشيكرن شخو نافاروكا وي روشا انتجراسيوني بو روشا شرك وجران سر هريمه ما هاتي مشاندن ام بيجن انترناتيف ما تشنج دلوقتي حالي حاضر دوي تشاوبن اف سيستم ما قبولناكي وقت شاندكي هفجرتي ام چه حاضر بکن ایرو ام بونه پارچه گلوی حکومت تکوشنامه دناوی حکومت دجبو چبه دوی چارچوبه ده یعنی پرسه ملت گلک هنه التساؤلات و بهیوی بباوریت ناف تفگرا کردی ده چیه بویا جبویشی او دانستان دوی چارچوبه ده بو پرسه گلی میکو دخواستان بپرسن راست ما برسوا واندان گریدای روشا شاندا کردی بو گریدای روشا انتگراسیونی بو روشا ام بیژن عسکری بو ام چاوا گلکی خو به هز بهلن یاجی به سلاح بهلن یعنی د فکر واندا کو قصدا سلاح خو را دست کریا او هزاوی بلاوره بو ما راسیا شر راگاندنی ما اجا راست سیستما کنها هاتی آوا کرند آلیه ام بیژن رخصن کرنا نه لشکری یا کو ام بیژن ام بونا ام بیژن اف الوی خو آوا کرنا عيني او اندام قصدبون او عيني او اندام يبهجيبون اي بارزنانه او ديساد اخ خدنا ناف گندواري خدنا ناف گلي خدنا او بارسنه يعني هيفي وباوريا مش غيري زاروكي منينا يعني او خصن وي مساجي بدن برا زاروكي ما دهريم ماده او بارسنا ممكن كسكي جدر فنا ويما جو عيني فيرنجيا دانوستاندن اتفاق هي السيرفي في تشارجو بده هرم كرداد خصوصيا گلي هرم كرداد و بارستنه دناف يعني او الوی کردی ورنا آواکرن اگو هرمین کردا بپارزن هر وها تفاصیل مثل روشا یا پجوی چابک و حکومت ناخوازی تبلیغ بکی او جی دیسانه جی د برسفداینه ده یعنی بیژن مکاری بکو بکاربن برسوابی گلی خواب بدن بگلک مجارن دنجی جدا هاتنه کرن از وید کارم بیژن ملت کی می پر لاوروبا هي قاسي كونها ملت لفيدر جيان دكي قاسي وي جدر في ولادجي جبوي هجماركي مزنه خودي دركتنه كي مزن جبو في شورش دان شيكن دروشا شلله دروشا آراميه دروشا كونها دانوستاندن شيتكن لكيلكي دانوستاندن شركي مزن ام بيجن شر راغاندني هي ام گرك ملت مي اوروبا
راست راست بکاربن برای خو بدن روجاوا زیارت روجاوا بکن گلی روجاوا را ناو دانوستاندنه دبن بتنی خودیتن یانجی بتنی به سیستم کو دخوازه برای شری راگاندنه ده و اراده ضعیف کی ام شری ام لهبدو مجور ببن شو ناوی ام گرکل هم بری دجمنی خو مجور ببن ام نبنه علاوه کی و شری تایبت یعنی کرد ما بخوب خو شری هفدکن مجارن بسيط كنا مجارن نقاش ده جبوي ام دبيجن جرك ام تسلیم شری تایبت نبود گل لک مجار هنه دراغاندن ده وقت خود ناینه پارو کرن جبر کو صدمی وی هنه لبله ام بجلی وبری خو باور بن به هزا خو باور ببن ام هنه کی وقت به هر چیز زلال به وقت روی چاره سر به زلال به افجی هنه کی یعنی بشکی جن نقاش ما دانستانده مد علی شری تایبت اکو بزانبون دخوازن و اراده ما والا در بخن جبر کو دم دیالوگ او دانستاندنه اولور د چاره نوست دیار کر دما کو اراده ضعیف به هر سر طاوله و دانستاندنه بده چیکرن و علی دین قزنجا بگرش بو هزامه قوتامه کو چقسی ام یک بن ام چقسی هفگرتی بم شورش خو و گریدای بن ام قاسی بکارم کو حوالی ما اکو دانستاندنه دکن اکو دنا ماسا دیالوگ دنه و به هزو بقوت هر سر طاوله دانستاندنه جبو دخوازن به شر تایبت و اراده ضعیف بکن ام گره که نبنه علاوه کی دوان شر تایبت ده نقبول کرنا یا پژیجی له له هي وگوتشی تبحثی کر حکومت آدم کی نجبو یا پژیج بو هزه کلشکری نجی جن لتواهی سازی خوی حکومت ده جنی قبول ناکه وک پروین تچاوات بین في گاوهان يعني شخوا يعني قال لك مجارك امو في حكومه الهفناك يعني حكومتك كو اراده جنه بهشمندي كي نجات پرست سلفي هشمندي كي في رنگي هاتيه جبو وي براست راس حساني به نا هبونا من وقت جنه كي قبول بكي ونجي ام بيجن رير بيشاوي وكيل بلكي انا وك شانديه كرديجي بتشن شامي بلكي قبول لكن كوجن دنا برا شانديه ذهبه يعني ايدي ام دفي چارچوبه كي قبول بكي قبول نك ام گرك الفينر ام اراده خو باور بن دما يا پجي هاته دامزراندن دستورش کسی نخواست نج حکومت شامل دستور خواست نج پارتی کردی خواست حوجه کی مرحله بو بوجي ديت إريشة كي مازن تسر هرمي ما نتني أركي هوالين ميركو هرم بارست أركي حمد جواكيا أو بيشنكتيا جواكيا جنا كردا جبوي راشته تشكا خوا وبارستنا خوا بكر جبوي يا بجد الدمكي ده برخدانی کی مزن دا مشاندن و پیشکتی کی مزن دا و نرتیا ام بیجن همه هزن لشکری دا چیکرن حتی بو نمونهش بو رجلات ناوینه کو به هزه کی مزن دا همه جنا جبو و اف دسکفتی و ام نهلن کو بوری بلاف کرد جبو جی ام دخوازن به پارچک جوی و ریو بریا نهاتی آوا کرن ام نخوازن کو اف هزوری بلاف کرن ام تکوشینه بدن مشاندن یعنی او تکوشینا کو مبره به سلاح و بچکه دیسات بیجم او تکوشین بو مجارن قانونی بو مجارن دستوری بو مجارن دیالوگی به دانستاندن گرکه ام بدن قبول کرن بلکی ایروپیک نه لی و ارمان جماعت پیشروش تکرکن بدن پیکانی گرکه قبول بکجبر تجربه یا پجه هزا یا پجه دای آوا کرنا یا پجه دای باوریا یا پجه دای امی نو گاوا پاش دناویجن جنه کی کو آزادی ناسکری جنه کی کو خطا تکشینی د برخدای و حسانی اراده خو تسلیمی هزه کدمنک جبو و الټرناتیو مهبن الټرناتیو تفکر جن و نتنی ام بیجن یان قبول کین او قبول نکر یعنی ام تجاره می گاوا پاش دناویجن و الټرناتیو مهبن برنگ جداتر به شوازن جداتر لی ام و دخوازن بیجن اف هشمندی و حسانی تقبل نکی لی گرکت تجی بیر راست دناف دانستاندنی دبی یعنی اف دانستاندن چاره سریه نه بشر و نجی به انکار و نجی ام بیجن به تسلیم کاریه آلیک دخوازی تسلیم بکی آلیک دخوازی دست بده فرد کرن ام گرکه به دیروکا کو نها یا پجه چه شرط و مرجی درکت او به چه دستکفتی دانه پیش خستن او بخوره چه دامزراند او حمد دستکفتی و دیروک کی مزن او دیروک بمینه و بردوام بک بله وک شانده کردی آنها حاضری و دناف هفد چنه جبو گون به حکومت آدم کیره ون رونن ون وی مجارا کردی چاره سر بکن یعنی دسپیک اندجی مگوت دانستاندن ما بردوام تایبت هر روجفت گوهرتن گورویجی برنامج می کو امبیجن آنها وی هفتیده مثال امبیجن هذيتن شيء ببي في حال أم تشونا هذيتن أم تشني نقاش بكن أكيد وي وثيقة بحمو تفاصيل خوي نوي نقاش كرن لبالي جرك أولوية ما هبندوي وثيقة ده قروي أموان نقاشات هذاكن يعني أم نهافي دميد أم تشبدنا بيش جبو حكومة الشامي أم في جفيني ما دوي تشارشو في دنا نقاش من برنامج خوام دينن
لکیلکی و انتگراسیون تی چیکرن جه کرداد ناوری و بریا کنهات آواکر مدیریات تینه چیکرن ام دشوپینن لکو درجه هاتی که والا یام داگرن ام بکاربن کسایتن کو خودی هزبن امکانیات بن کفاءات بن بکار مدواری و بریا دا جه بگرن بر براسی گلک مجارن انتگراسیونی گریدای شانده یا کردی به نه شانده یا کردی به نکارن اف مجار بین چاره گرن پیوسته وند دمک نزیک ده ونهرن ویدره لگلو اگر حکومت آدم کی نشاندن ام بیجن حکوم شانده یا کردی کو هره لویدر نقاشن خو بکن وی هلوستا وچبه يعني او ام نكان بتاني بتشونا شامي بيرزغرك چاره سر ببن ايرو انتجراسيون اكتي چيكرن گرك شاندا كردي رو راخد وردا بگري يعني تعيينات تينا چيكرن خبات تي مشاندن گرك رولا وفت شاندا كردي دبي مجاري دهبي هر وها دانوستاندن ام بيجن بهزن ناف دولتيره بهزن ايسر عرض كوفان دانوستاندنا ددي مشاندن بتايبت لقوميتي مي انتجراسيون اف بشاندره او دوربون يجي حتى نها راست راست شاندا تفليوي كاريجي نبوه او دالي كي دمايا وخباتن انتجراسيون الي كي دماج بو يعني هذا بيجن جريكا يدي راست راست شاندجي تفليوي انتجراسيون بشوبينه غايا كيجان استه لكودري فاليه بكاربي داغري نونرتيا كردا راست راست همه تعيينات تشد بكاربي نونرتيا همو كردا بك دو چارچوبه دا نقاشي ما ودانستاندن متن مشاند جافي ملت حمك ان هالويه لوي شانديا كرديه كو اوجي نما وك بارتيين كردي لفيدا روجافاي كردستاني كو بيجن زيدي بنجي بارتيين كردي لروجافاي كردستاني هنا جافي ملت حمك لويه كو اف بارتيين هان ببن يك بارتي هون غافين واجبو في خاله هان تايبت هنا يعني قال كرد جي باش ناس كتفجر سياسيه كردي بلكي دهشمنديين قال كي زحمه بهفرا كار بكن اما وك بارتيا يكتا ديمقراطيك بيدا او بارتيان كو ام بيجن د بيانه كده قالك بارتين دن جهنا راست الراست ام بيجن دناف كارو خباطي هبش دنا لي الي كي دي هيا ام بهفرا ويتا كوشين دمشين كو ام بهفرا كار بكن زحمتي وي هنا ان از نيكارم بيجم ام نها سوز تبرزغريكي ما استنجي منينن بتايبه دم سفر بري دم خاص كو ام بهفرا وي باراستني بكن بلا ملت ببینه شاندا کردی ام بیجن جوانا زیارت دکی به جوانا را پاراستنت که با وان هزاره لیبلی ام مفاد خطنیت یعنی آن پارتی کو بری و بری خسر کار خبات دکن او هاتن کاری بس وقت شاندا به شاندا به همو پارتین خو كيم بو اف مجاري هجبو يجي يعني دمجارنا دم هف دكن دمجارة ده حتى هم الهفنا كيريا افجي ام نكر بيج حالك طبيعي ل بسيكولوجيا بارتيين سياسي كردي هين مانيكاريا ام بشكينن هي مانيكاريا كو ام بيجن بهم فكر بن نهم فكر دقلك مجارة ده جبو زحمتي ويجي هنا اف زحمتي دهلكو هناكي ضعيف كاربك اللي بري ام بيجن تنها وقت بيدج بخواز از كارن برسبا خبدم كو از پیش روج ده یک دوسي اف خباطه من لي ام دما دبيشانده اراده نه ايدي پرويتني يعني جي بيادتني اراده گرك ببيگشتي جبر كو ام هم فكرن ده ديالك مجاره ده زحمتي تشكر جبو يجي هم كار ضعيف دبي هم جي ام نوك هفتف گردكن نيرينه ما جدانا جبو يعني ام وي هيفيه دنا ام دخوازن وي بدنا شكاندن او تكشني ام دكن اف جويني ام تشي دكن بركي بي انجام بلي انجام وي انجي هيفيه ما تشنك وام بكربن بجهن انجامكي هم فكر بند عليه قالك مجارد دمجاري انتجراسيون ده دمجارن دانوستاندن بحكومه الشامله دمجارن كو ام بكربن تفجركي هبش دناف كردا ده بدنا تشكرن اف برنامج ما زلاله وك بارتيا بيدا ما جشاندره زلالي جيغوت ام دخوازن فيدا ما هذا مادام كو حكومت ناخذ في شاندره دانوستاندن ام غافن خوي دو يمين وسيمين غيرك ديار بكن او جي خباتن هبشه او جي زيارتن هبشن بهفره بكن حتى انها منقهنا واتفاقكو امي بكن او اصرار دكن كو بلا دانوستاندن دس بي بك نو خباتن دس بي بك او دانوستاندن جي دفي هشمنديه ريجيما شامده بيك نهاتي امبيرنا امشي دبيجن جركا بيكوري او بري يعني بيكوري بشتيرن كار برنامج دي بيك نهات صالكي مجمد ما اف وفدها دما كون هاجي بيك نوي
ام مینن تنه لبندا برسوک یانج ام خباتن و خبات میچبن ام تخوازن وینی قاش بکن جا ودا مدا هنکی مکثف ام هفدور درونج بوکم بکاربن ام وابد نشکاندن ام بهفر برنامجی که هفبشتی بله افدما هان هستیار گلکیش بو گلی کرد به تایبت پشتی اف ایریشن کل دیجی روجاوای کردستانی پیکات خطری یک مزن لسر کردین 4 پارچه کردستانی جی هبو لوی دره وکو گلی کرد پیوسته جبو یکیتیا کردی ام بیجن باوریه که چوا بده او جی کارو خباته که چوا بده جبو پارتیین سیاسی جی پیوسته جبو وی گلی هان ایکو چاوی وان لوایه او جی کاره که چوا بده مشاندد يعني از ديسا دبيجم تبجاركي دي بيشياما وك بارتيين سياسي كردي وكردكي نينش غير يكيتي وكريزياما بالتنا خد تبارتي شقا هيزاوي العرضه هبه ونكاربه نونرتيا كردابك ونكاربه هيفين غلي كرد ونكاري باري كردو امبيجن باري مرحله بگره گرك بيكيتي بيكريزي جبو يجي اف استراتيجيه ما و نينا ايش غيري بيت تشارتنا جبو يجي شاندا كردي خباتي و امبيجن وثيقاكو بربرسياره بيكانينا وثيقه 26 نيسان لكيلكي گرك هنك خباتي اي كردي هبن ده بحمو بارتين سياسي را بار وبكي نيريني وان بگره گرك هين بهتر خور فرتر بكي جبو يجي يعني امنها ام نيرينا ما ام دخوازه وك مرجعي كي كردي وري آوا كرن او مرجعي بكار بي هيزك جي شاندا كردي را بي قوتك مزن لس شاندا كردي را يعني بي دستك جبو بيكانينا وان خارج بر شاند كسات تينا گوهرتن لي او وثيقه ثابتا وثيقه ما مبدئي ما اساسي استراتيجينا كو ام نيرينا خو بيشروج يا قال كرد بباريزن جبوه او وثيقه او بيمانه ما بهفر ريكريا د 26 نيسان 2025 ده او وثيقه جبو بيكانينا مرجعي كي لازمه تایبەت پشتی وێ ڕەوشاک و هاتی گوهرتنی نەها هاتنە چێکردن ئیدی ڕێڤەبریا خۆسەر ڕاستەڕاست دەبێ پارچێک جێ حکوومەتە شامێ قەسە دەبێ پارچێک جێ ئارتێشا سووری وەزارەتە دیفاع دەجێ خۆ دەگرێ نونەرتیا کوردا بتەنێ بە شاندا کوردیرە ئاک و تەنی ئەرکێ وێ دانوستاندنا بشامێرە قەلس دمینێ تێرێ ناکێ تێرە دەمێ ناکێ تێرە مەرحەلێ ناکێ گەرەکە هەیکەلیکی نوێ جسمێکی نوێ بکاربێ هەمە پارتیا احتیوا بکێ نیرینێ وا بکەیەک هەلوەستی وا بکەیەک ئەف دە ئاستا ڕۆژاوای کوردستانێدا پێدیڤیکی مەزن دەوی دەمانەهادا بە ئاواکردنا مەرجعێکی کوردی هەیە او مرجعي ببي پشگر جه شاندا كرديره ببي هيزكي خورت جه شاندا كرديره امنها دخوازن کو دوی چارچوبه ده اوري بيكانين و ديالوگ دانوستاندن تنه چيكرن دوی چارچوبه ده لكيله كويد عليه ام بجن بعد مي كردستاني شخوروشا رجلات كردستاني ديارك و اوجينها دشورشكي مزن ده روباري ايريشكي مزن تيكرن پشگيري جه همه پارشي كردستاني تي خواستن کو ام پشگر بنج بو كردا جبر يعني كسكي كرداني نش غيري كردا پشگيريا دستکفتین کردستانی جمع حماتی خواستن چاو ام برپرسیارن بر شورش خوا قاسیان برپرسیارن سر دستکفتین باشور کردستانی قاسیان برپرسیارن سر باکوری کردستانی کو نها دخوازن و مرحله آشیتیه والا دربخن و گاوانا بیج اف همهجی هلوست گله کردستانی گیرینگن جبوجی چارەسەریە کو ام بیجن پیکانینا و یکیتی وکریزی آواکرنا کنگرهکی کردیه و د کنگره نتویه کردستانی وری آواکرن خطین می زلال خطین می سور خطین می یک و هبش ام بکر مه هفره کارو خباته بکن دور د زلال بیاری دنافا پلانی ودا یک کنگره که نتوی بیلدار خستن نه تنی ام بجنا پلانی مده ام خواسته کی من لبلی تنين الرجاوي كردستان براتيكين خباتن دا استا كنكي دهنه دا استا بهايه خباتين كرن دانوستان دنا كرن دا استا هرچار پارچه كردستان ده و ام هلوستي خود بيجن ام بيجن او چارەسەریە و بە ئاواکردنا کنگرێکی نەتەوی وێ بکاربێک و vê merhelê de ku em bêjin çarenûsa gelê Kurd diyar bike herweha îro neqşeriya rojhilata navîn tê guhertin sîstemên heyîn sîstemên tên xwe guhertin di nav van sîstema de em bikarbin yekîtîkê xwe hêzekî xwe xurt bine avakirin bikarbe bi dextekî ji van hêzin desthilatdarê ser axa Kurdistanê ji bo hebûna gelê Kurd د کردستان د عرب کن د پیشروجا و د ایدی و هشمدیه قتل کردن و انکاری وری را کردن جوی جی کی تیبی کریزیا کردا د استا بجن چاو قاسا روجاوی کردستان بو هزه کی قوت کی مزن او گرک وری پاراستن وری مزن کردن با آوا کردن مرجعیه کی کردی لکیله کی و د علی کردستانی درجی کنگرا نتوی کردی وری آوا کردن او کارب گلک آوا با جوی کارب گلکی ام بجن هلوست کردی و زلالی جرایا ناف دولتی وری ناس کردن و باوریا گل
کورد جی به کنگره که به ویرنگی و پیک بینه گلک سپاس جبوته هفسروکا پارتیا کیتیا دموکراتیک فیده و هفسروکا شانده کردی پروین یوسف تفلی برنامه ما بود آگاهی انداویجی درباره وی که در مرا پاروکر گلک سپاس بود تفلی بناته سپاس که شبو بجی ساعت خوش گلک سپاس بله تماشاوان هجا به وی آوایم گیان داویا خلق خو هفته ابی مجارک دن لپیش بری و بن بخاطر